Kajing penyok jong ke sarkar MDA ya ke skim ban penbha bat maramot ya ke surok na mawarang ban penyesok bat ke surok PMGSY Ramrai Maurok kalalong ke jingker ku ke bakraw ya ke ba jong ke tany Ramrai. Kajing penbha bat maramot ya ke te ke surok kalia syak menta bat shen ki kontraktor kinsap ndepno ya ke jing tre. Uba kimfa es marbanyang MLA barim jong karam brajirngam bat uba bajok pengrop MDC bamenta habayekren bat unong thok kubor menta ke singi thok ding hakete ke jaka kilapan pau ye ke jing songu ke bakraw ya uba preston tensong sembut menteri rangba ke jela ubadai ru hakajuk kapor menteri ubadai pe ya katnat PWD ba ulas ngap ya ke jing ot jing nam jong kitei ki patba lengba ki arngut ki nong mi kman. Nalo kata la ongru ba ke jingla jong ke sarkar ban mangpisa na ke benta kate ke surong kalong ke jingker ku ke bakraw ya ki pai ba jong kate ke thain. Komplain dari sarkar kama la sanction ya kena surak nadu Disember aja apply short election bagi layo ai final work ada haume ding sang la de berstang lu tu pon ring maka de por liur pada bangi keren bat ke office bat ke department ngilap ba ke por liur kam deka por ke bahaban stang ya kena surak ti mentang layo kena kalat ban stang no kena surak kum ke jing angnu jong ki ba ti nga dap dak kajing kemen ban ngangai ro kane kan wala kajing mentro ya kadang katai ke jung Ya kata mana kini kisi yang nawan kendu executive director jongka National Highway Infrastructure Development Limited NHIDCL te ya ka second phase keniat bakadan problem baka DPR te kidang pak biang itu consultants ban kinle biang ke DPR te ngi kerman ba ngin yokshan ya ka second phase ro kabade na po na rumau tersha po kersyai shudu chaigao te ka bay daypat ba kani ka surok kani ka ba balai bangi nga shimya ni kalat bakan ai ka jing sungu ya ka sarkar MDA ka jing alam jong chief minister bat khamtam ya isa prestun tensong namar nga kan ma ka por bangi ya join sa ka party NPP kamut iwan siya kan ka dong ka thang ka jongi iwan hadu hang te ka yeng ka jongi bat ilayo ishay kata ka jing jinjar hawat ni so kumen bang layo kat ya kata ka forlin hanrei ka ba sosi baru askata nadu ba lese ngala ban am nadu ba la bun ki governments ki ba menshua kane ka area hang ne kamu umjudan sura orang ra kuma POE te kamu la bun teligis nam rai hakajing yo ijinga jong isa prastun kumu PWD minister roads i lasngap ya kajing ojing nam jong i ba kimfa jonga kumu local MDC but ni ai ka jingkur ku kerdo i namar ba da imshum lasngap le se nginum yo ya kane hawat nakaliang jong kontraktor ngi dap da jikmen ba ila sedang bermanhab ki mau ki baro ki roller la poi baro dengan nget ba ki nongsong snong jong kane kadong kathan kinang suk shu hakalet kawan haka pang shitom namar bang baro sikata ngi kadong ramrai kadai kadong ka jenjar ba nrei mental adab ka highway kumne gidang bun ki surok ki bangidang don kam konstituensi omdei tang hang ne hendrei nakaliang jonga bali ba kimpang inang ya chakmat bangin ya treshitom shushu kumna bangin yale ban penbha ya kan ka konstituensi hi barok koi ki galong kumta namar ba hakapor bangi ya kelayat ke jing survey hot tambah hakapor ka bangi ya request ya ka sarkar MDA ban ayang kasian adi block te hang tu kapur ngakan mau ba kajing pansin adi blok jungi kedai arteli ya kan konstituensi ka bala set ka record apo ka state ka jongi te ngakan mau tu kapur ba hadin bang ya discuss kidon khniat ki financial implications ki ba ka sarkar kamla ban ailut baro season ai hendrei ka angkanang kadang ban examine shushu bat ya kan rung inang bodien marwat la ka si adi blok rule adi clear arteli ki office jong kisin adi blok idang dan kam ban yo ka sanction khnang ba ki pat ba kin sup shushu awat mentang pat yo full fledged office dang shuhab ban shushum wai ka government ya ka block office te hendrei nakalian jongi ngin bodien kumno bangin la ba ngin penyo sanction no ikini ki office adan kartu kane ki proposal na ki stong ki thang ba don ka jingmut ba ya ka jaka nam ta blok nan dai pat ni pala punya chama namar ba ngin ka ba nang kawa ngin ka sanction
Tadang layo ke sanction tinggal ala ban survey ki Jakar. Te kat pa dio ke sanction kita pending here tu ki ban survey ki Jakar nam takat block office.